Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Walhamdulillahi ala ni'matil iman. Walhamdulillahi an ja'alana min ummati khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yanju bihal insanu min adabillahi yaumal qiyamati man haqqaqaha fid dunya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalati wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Summa amma ba'd. Hahadarat sin mga sila kaguruhan namo. Iwan kataan na amuin timatagad ha programa ini. Amuin way nagbati lahul di mihil oras. Hasupaya mamuso ding ha mga amuin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ginahunta kamo haamuin lapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hapuas ding haamuin kya pamudji sin kita niyo. Iban kya pananglit pa Tuhan na tu mahamulya Tuhan Rabbul Alamin. Damikyan amuin kya panalawat na tu iban salam. Paamuin junjungan na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggungan ha agama Islam. Hitukbar na tu in pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masi naman kita niyo. Yapabusan niya sin ni'mat sin amuin kabuhi. Damikyan amuin ni'mat sin kakusog. Damikyan amuin ni'mat hidayat taufik dingha Allah ta'ala. Tanda amuin nyari kita niyo. Dihilan niya taufik bilang magbay mata hatiranan bihan mengajian sin ilmu niya atau akan mengajian sin agama niya. Demikian mga palanggungan ha agama Islam. Din naman ha mga salaggo-laggo ni'mat sin Allah ta'ala kato tanyo manusia. Labiluba ha mga bangsa mu'minin, bangsa muslimin. Amuin piaramud niya kita niyo atau akan piagad niya kita niyo dengan mga amuin manusia. Makatayma sin amuin kasampurnaan sin agama niya. Atau akan amuin nag-aagama iban sin agama Islam. Amunain sa sukup-sukup agama. Sa kukumpleto-kumpleto agama. Damikyan amunain agama. Piarahan nagparasya sin nabi niya iban sin rasul niya. Haamuin manaabiti atau akan magdawa ha agama ini amunin agama Islam. Damikyan amuin nabi piarasin Allah ta'ala katutan yung mga umat Islam. Haamuin nagpasaplag sin agama ini. Siya na inding ha mga manusia sa rayaw manusia. Pia panjari sin Allah ta'ala din naman kan apo na tu Adam alaihissalam. Sambil paamuin las manusia rin di dunya ini. Amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insa dayaw-dayaw manusia ding hakatan manusia. Ding hayat tu mga umat Islam. In Rasul Nabi piarasin Allah ta'ala kato tanyo bilang magpasaplag ha agama ini. Siya na in lando malasa. Nando maulong pa mga umat niya. Tandaan niya wayroon ding ha mga karayawan. Amo inhikasan niyang sin kita niyo ding ha pagdunya. Labi luba amin pag-akhirat sin kita niyo malingkan kya pasaplag na niya. Damikyan wayroon ding ha mga hikasya-siya sin kita niyo. Hindi naman ha dunya labi luba dito ha adlaw mahuli.
Malaingkan kya pahali na kita niyo sin Nabi natu kalasahan amunin sallallahu alaihi wasallam. Hasabiat tu mga umat Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam sukup in agama dianya. Sebab demikian matao din agama. Amin Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarin amin madauhat sin kita niyo biyan. In ulung lasa sin Allah Ta'ala kato tanyo. Demikian mataud day sabin Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Amin diak kita ni humali. Hasupaya di kita ni makasuding hamang amin tao. Kaya kaastulan sin Allah Ta'ala. Atau akan tao amin kaya kamulkaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din naman ha mga karayawan mataod yatto iban sin kangian mataod yatto. Hambok ling ha mga yatto amo na in al-adab. Syamulat kasiran min umuri dini wa dunya. Amo na in aturan atawakan pangadatan yaon din doon napupun. In amo in karayawan sin pagdunya sin manusia. Damikyan amo in karayawan sin pag-akhirat nila. Paladab laha adabun. Palibadat laha adab. Amin pag-ibadat sin kita ni mga umat Islam aun siya aturan, aun siya pangadatan. Demikian amin pagsaumadya sin kita niyo. Hapag kahinato manusia, aun day sab siya aturan, iban aun siya pangadatan. Demikian amin pagsaumadya sin kita niyo, iban sin mga ahli pamilya nato. Amin paghula-hula sin kita niyo, aun siya pangadatan, aun siya biyan aturan. Ingatun nato yung pangadatan ini mga umat Islam. Aundeng ha mga amuin siya mustahab. Kabayaan siya sin Allah Ta'ala bang mahinang sinhambuki pun niya. Aun niya to makruh. Di siya kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan din ha mga pangadatan iban sin aturan ini. Aun siya wajib. Bimana piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piya wajib sin Allah Ta'ala suway mo hinangon niya to. Demikian aun din nga mga pangadatan iban sin mga aturan liang kau sin Allah Ta'ala hayatun. Wa minha ma huwa mubah. Din nga mga yatun amuin mubah siya. Wa sawfa yattadih lana insyaallah Subhanahu wa Ta'ala takitakihun nato in mga pangadatan ini kaya kawa nato din nga amuin kitab al-adab insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Iban di naman kalupahan sin kita niyo, amin sabuton in antara sin pangadatan iban sin aturan ini, in mga sila amin kaulamaan nato na kauna, way sila nagpahil-pahil hapasalan sin nyari ini, sabab in tandaan niya, nagbabaktol sila si mga kakitab-kitaban, hasupaya amin sumampay, pamangasin kita niyo, iban sin mga haulihan nato pa, haamin kahalgaan, sin pangaturan, iban sin pangadatan ini mga umat Islam. Matao din mga tiyataalip sin mga kaulamaan, hatungod sin nyari ini, dengan mga amuin, sarayaw-rayaw kitab, amuin na taalip sin mga kaulamaan, hatungod sin pangadatan, amo na inzadul ma'ad, li Ibnul Qayyim az-Zawjiyah. Demikian amunin al-adabu syar'iyyah li Ibnul Muflih. Iban dugaing pahamangayat to mga umat Islam. Amuin biabaktul sin mga sila kaulaamaan na kauna ding kato taniyo hatungod sin amuin aturan iban sin pangadatan. Hasabiat to mga umat Islam mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tagnaan nato takitakihon in pangadatan long niya sin pagbasa sin Quran. Wa ma yata'allaqu bihi. Adab tilawatul Quran. Wa ma yata'allaqu bihi. Aturan atau akan pangadatan sin pagbasa sin hambuk Muslim. Paamin kalam sin Allah Ta'ala. Iban uno naman in mga ahkam. Simud haamin pangadatan ha pagbasa sin Quran yaon. Muna-muna mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beita sinallahu ta'ala ha Quran niya mahamuliyah. Ha suratul Hajar. Ha ayah kasiyam law niya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Muna-muna beita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabon na law niya amuin nagpaturun kami amunin ad-dzikra. Imma nasin dzikra yani al-Quranul Karim. Alladhi fihi dzikra likulli syai'in minal masail wad dalail wadihah. May tasya ini biya baktulan sinallahu ta'ala dzikra. Sabab yaun den dun halom sin Quran yaun in amuin mga in magpasawa sin den ha mga masail sin manusia. Den ha mga pangailangan sin manusia. Den ha mga amuin problema sin manusia. Yaun halom sin Quran in nagpasawa kanya. Matampal in pagpasawa sin Quran. Haamuin pangailangan sin manusia. Sababin kita manusia ini, biya panjari kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya agaran niya kita ni amuin pagtawagun manual. Bukun ba in katan hinang sin manusia ini aun siya manual. Ha? Biya na sin mga sasakatan long niya bang siya makadagan hangibo, subay mo siya mag-change oil kaw. Ataw ka ni check mo biya ni mga brake pad niya. Damit yan ni mga cellphone. Amuin bang kita mamiaon siya piya paagad manual niya. Supaya biyan amuin dumayaw. In pag-usal mo ha cellphone mo. Sarta dumayaw biyan in pagdagan sin mga sakatan mo. Iban uno na din ha mga amuin hihinang sin manusia. Piya paagaran nila manual. Supaya kaingatan sin nami. Bang beriin niya biyan usalon. Beriin niya biyan amuin papagsangunon. Beriin niya biyan amuin pag-usal niya ha amuin bininyaon. Damikyanin kita niyo mga umat Islam. In manual sin kita niyo manusia. Amun hidang sin Allahu Ta'ala. Amun na in Al-Quranul Karim. Bangkaw mabaya. Sumanyang in pagdunya mo. Pangadjia in Quran. Hatiha in Quran. Damikyan mabaya kaw. Amin sumanyang in pagwian mo. Haamin hula kakkal dito adlaw mahuli. Hatiha. In amuin aturan mo, ayaw kau lumampas sa amuin gantaan biyutang sinallahu ta'ala kay mo. Damikyan mabaya kau sumanyang in paghula-hula mo, iban sin mga anak asawa mo, mabaya kau sumanyang in kauman mo, iban sin mga pangdaig-daig mo, na hatihain pamando sinallahu ta'ala kay mo, yaon nakakalukis biyan halam sin Quran, sabab siya in labi nakaingat kato, yaon biyutang ni hamanual sin kita niyo, amunin Al-Quranul Karim, in unoy ni karayaw sin kita niyo, dahin naman hapag dunya, labi luba haamuin pag-akhirat na to mga umat Islam. Tumtumon na to, beita sinallahu ta'ala, amuin nagpaturon siya sin Al-Quranul Karim, sarta biyaitaan niya, wa inna lahu lahafidhun. Amuin Quran piaturun sinallahu subhanahu wa ta'ala yaun, biyaitaan niya kita niyo piya parihalaan niya. Dahil naman hapagpaturun niya, piya rihalaan niya, dahil hapanudsud sin syaitan. Way siya kaya lagumayan sin panangingog sin syaitan. Hawak tu beita sinallahu ta'ala pakan Jibril. Ubus yatu dia sin Jibril alaihissalam mari paamin sa rayaw-rayaw manusia pajunjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dami kian mga umat Islam. Hamin pagdatong niya rin di para sallallahu alaihi wasallam in Quranul Karim. Piya parihala aday sab sinallahu ta'ala. Tandaan niya amin piasud sinallahu ta'ala halam sin pangatayan. Sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran. Hawayruun nakasassat kanya. Hawayruun nakalagumay kanya. Demikian hapuas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin piya parihala aday sab sinallahu ta'ala. Yaun din doon din naman ha mga sahabat. Sambil patimpo sin nato, timpo nato habiyaon ini. Halom sim pangatayan sim mga bangsa mu'minin, bangsa muslimin, in kalam sinallahu ta'ala, wayroon napinda kanya, daing halapal niya, daing hamaana niya, daing hamaksud niya, wayroon napinda, daing hamangayatun, tandaan niya bang aun nanudsud,
namindahi paamuin kalam sinallahu ta'ala ini. Tentu niya in makalabannya bukun sa jahat-hat manusia, bukun sa jahat-hat sin malaikat sinallahu ta'ala. Sa mismo amuin nagpapanjari kaniya. In makalaban niya haamuin pagpindan niya haamuin kalam sinallahu ta'ala ini. Tandaan niya iban di niya ratud mapindah. Di na nila tud mapindah. Minsan daberin katuyo nila amin pengajian nila. Pindahon nila in kalam sinallahu ta'ala ini diin si mapindah. Sabab asan na lilukis sinallahu ta'ala wa inna lahu lahafidhun. In Quran amin piaturun niya yaon na piaparihala niya. Piaparihala sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian mga umat Islam, mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Beita sinallahu ta'ala hatungod sin Quran ini law niya intandaannya insya ini amuin manual sin kita niyo mga bangsa muslimin, manual sin kita niyo mga manusia. Law sinallahu ta'ala hasuratun nisa apala yatadabbarul qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Biasa ini amin bialik sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pamanga amuin sila, tiyahatihan nila in Quran. Sumagawa, wa inilabian tiya tadabbur, wa inilabian tiya tali, wa inilabian yaatay, unin halawm sin Quran. Biya na paguwahanan kanda sila amin i Abu Lahab. Sambil naman pamanga manusia amin sambil hatimput tabihaw nini. Amuin kimakalaban pa agama sinallahu ta'ala. Iusal nila biyanin kalam sinallahu ta'ala. Haamin hipaglaban nila biyan pa mga bangsa mu'minin, pa mga bangsa muslimin. So, yasubo sila sinallahu ta'ala. Apala yatadabbarul Quran. Wa inilabalong niya amin diungdungan. Wa inilabalong niya amin yaatay. In Quran yaon. Sabang nila diungdungan. Amin yaatay nila. Yatali-tali nila. In pagbasa nila din dun ha Quran yaon, natanto kabakan nila in din dun halawm sin Quran yaon. Biarinin kahamamulyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biarinin kadakilaan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nila dia dungdungan, kaingatan nila bang biarinin kahalgaan sin pagtauhidur rububiyah, yaon halawm sin Quran. Berinin pagtauhidul uluhiyah yaun halawm sin Quran. Demikian berinin pagkahagat ka asma was sifat. Tauhid sin Allah ta'ala asma was sifat. Yaun nakakalukis nakakabaktul halawm sin Quran. Demikian mga umat Islam bang nila diungdungan marayo in Quran yaun. Kaingatan nila bang beriin. Amuin in sila. Unim patut sin Tuhan kanila. Iban unim patut nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na simbeita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakan Muad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Ngayon mga bitsara ini mga umat Islam, yaon na siya nakakalukis halawm sin Quran. Bang unim patut sin Tuhan mo kay mo. Unim patut mo isang patuhan. Apabila aming biogbugan mo impatut sin Tuhan mo kay mo. Hasabiat to mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sila nagtadabbur ha pagbasa nila ha Quran yaon, kabakan nila bang berinin sababin sila makasampay sila patuhan nila Rabbul Alamin. Amuin, masulot nila in kabayaan sin Tuhan nila kanila. Demikian mahinang day sabsabab amin sulutun sila sin Allah ta'ala. Ha amin pagtunay nila ha amin kawajiban sin Tuhan kanila. Demikian bang nila diungdungan in Quran ini hapagbasa nila. Den doon kabakan nila bang isuin sampurna tay manghud nila rin di hadun nga ini. Den mga bangsa manusia labi luba amin mahinang nila tay manghud kakkal halom sin surga sin Allah Ta'ala. Demikian bang nila tiyatadabbur in pagbasa nila ha Quran yaon. Den doon nila kaingatan bang isuin sampurna amin kalaban nila. Bang isuin sampul namin kilahon nila kalaban din nihadun niya. Sambil amin wayron pagkoneksyonan nila pagtay manghud. Labi lubahad law mahuli. Sababin sila. Hibutang sila sin Allah ta'ala insyaallah halawm sin surga. In mga sila amin kalaban yato.
makabutang sila halom sinarka waliyadan billah. Demikian mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagdungdung mo ha Quran ini, pagtadabbur mo bang kau mamasasin Quran ini, hambukin ni dengha mga amin sababan, keingatan mo bang unuin hinang, sababan makamit mo, makawa mo, madawhat mo, inrida sin Allah ta'ala kay mo. Ang pakaingatan sin kita niyo, in manusia kaya karidaan sin Allah Ta'ala mo ito yung pasurun niya, surga niya. Demikian bang natudong-dungan marayaw, pangadjian namin tadabbur marayaw, tiyatali na to marayaw, unin kalam sin Allah Ta'ala ini mga umat Islam, kaya nga maingat kita ni humali din ha mga amuin mga kakahinang, sababan kaastulan atau kan kamulkaan kita sin Allah Ta'ala, atau kan amin sababan hikasud sin manusia apalom sin narka, waliyadan billah. Demikian mga umat Islam, hapag tadabbur na to ha Quran ini, sababan amuin sumanyang impaghula-hula na to, iban si mga anak asawa na to, iban si mga pangdaigdaig na to, iban si mga bangsa muslimin, iban si pagtaamol na to pa mga bukon bangsa muslimin. Sabab biyabaitaan kita ni sin Allah Ta'ala, bang unuin aturan, uno biyanin adab, pangadatan, amuin pagsaumadjata iban sin silayat to. Kasabiat to mga umat Islam, sabab bita sin Allah Ta'ala kato tanyo, katantan, halawm sin Quran, puas ding haamuin halawm sin hadis. Sababin hadis, amuin in hadis ini, nagtatapsir siya sin Quran. Nag-explain sin Quran in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab to in kita niyo ini kailangan na to amin katan kidjut sin kuhibal na to. Din naman amin kakahilang sin kita niyo iban sin pamitsara sin kita niyo hikakawa na to siya ibadat. Mahinang ibadat sin kita niyo. Amuin madawhat na to in karayawan nga dito adlaw mahuli. Hasabiyat to amin to hinduan kita niyo sin Allah Ta'ala aturan katantan. Hinduan kita niyo sin Allah Ta'ala aturan hakatantan. Ha? Sambil amuin pagbawas sin kita niyo, Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya siya mahinang ibadat. Ha? Sambil amuin mga pamanaw-manaw sin kita niyo, amuin pamitsara sin kita niyo, amuin mga panghibal-hibal sin kita niyo, hinduan kita ni sin Rasulullah supaya siya mahinang ibadat. Yari biyan nakakalukis salam sin Quran. Ha? Kasabiat to mga umat Islam, diha mga bita sin Allah Ta'ala long niya warattilil Quran at tartila. Tanda ini dia kita niyo mangadji sin Allah Ta'ala, dia kita niyo sin Allah Ta'ala mangadji ha Quran ini. Dia sin Allah Ta'ala pangadjian kato tanyo. Sabab derin yung pagbasa nato kanya amin tartir, bangsa pamaway nato liabayan amin piangadjian. Dia din yung pagtadabbur nato ha Quran, bangway kita niyo nangadji kanya. Kasabiat to mga umat Islam, at piyang daakan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Demikian ng mga himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapasaran sin Quran ini, hapaghalga sin Quran ini mga umat Islam. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abi Hurairah. Yaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron lang niya nagpupun-pun lang niya dengan mga tumpukan bimana manusia fi baitin min buyutillah. Paamuin bay dengan mga kabaybayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So iyan Salih Al-Fawzan hafizahullah, amuin paglingkod lang niya, pagpangadji, bangin ikaw yan kau habay mo na naingog kau yan pa cellphone, kimikita kau pa cellphone, amin di mo dungog ka biyan pa radio mo biyan,
Maitong dakaw ito din ha mga jumlan amin sila ito naghaharap-harap pa pagpangadji hakallam sinallahu ta'ala. Malista rakaw insyaallah laong niya din ha mga amin tao ito himaharap-harap. Bangsaw pa maamin paglingkod mo ito ikhlas karna Allah ta'ala. Bianasin mga kamurin doon hakapupuan yaon. Yaon ka biyan na limingkod-lingkod na naingog. Hakallam sinallahu ta'ala, maitong nakabiasin mga amin panaiban sin kami iniyari rendi. Naglilingkod-lingkod, naghaharap-harap, nagtitipon-tipon, hakar na abian mangadji, hakar na abian magbasa. Amin yatlo na kitab Allah, hakar na magbasa sin kallam sinallahu ta'ala, hakar na amin manghati, mangadji, dengan mga amin ahkam sin amin nakabutang hakallam sinallahu ta'ala. Na biyita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kau miyamagan ha mga pagtitipon-tipon hakar na simbihato etun, na tentunya dihilan kau sinallahu ta'ala hamin atas upat parkala. Hambuk din ha mga upat parkala etu, atau akan upat gini siya mga umat Islam, amun alawnya illa nazalat alaihimus sakinah. Hibutang sinallahu subhanahu wa ta'ala pangatayan sin sila. Amin kahunok sin pangatayan. Amin ka-peaceful sin kapangatayan. Nanamun basin kita nyo. Bangunin pagbidda namin yaon kau na nangingog-ningog biyan ha amin kallam sin Allahu ta'ala. Iba niya to kawin na nangingog-ningog ha mga parakala biyan sin pagmeeting ha amin karna sin pagdunya. Labi lubah ha mga timput na biyaw nini. Agun-agunin katauran sin pagtipon-tipunan sin mga bangsata. Sambil naman pa mga bangsa dugaing. Amunin para kalasim pag-eleksyon. Sabyari na masukin musim niya. Sa malaggo yung pagsyukur sin kita niyo pa Allah Ta'ala. Amin itong niya kita niyo din hamang amin. Nanayngog biyan ha para kala amin. Pag-meeting, pagsusuy hamin kalam sin Allah Ta'ala. Asabyat to, asam-asamon sin kita niyo. Dadaw yaangan-angan sin kita niyo. Amin makamit na tuin hambuk ding ha mga amin paprimyo sin Allah Ta'ala. Haumin ang ito amin dihilan sila sin kahunok sin pangatayan nila. Demikian hikarua, wagasyat humur rahmah. Amin patilibutan siya biyan sinulong. Halugay nila rendo na amin nagtitipon-tipon. Hakar na abyan, mamasa hakallam sin Allah Ta'ala. Hakar na abyan pangadjian kallam sin Allah Ta'ala. Tumtumon na to mga umat Islam. Mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Hinang nasinkatan naghiibadat. Din naman sin pagsambahayang, pagjakat, paghaji, pagpuasa, pagjihad, pagpangadji, pagsadak kakatan, hinang na sin mga bangsa muslimin. Ingkatan ibadat sin amin piangdakan sin Allah Ta'ala, unim maksud yaon supaya madawhat na tuin ulong sin Allah Ta'ala. Amunin rahmat niya. Sababin ibadat hinang na to yung buko namin yung pagsud na to ha surga. Inibadat yaon hipag-apply na to yun ha ulong sin Allah Ta'ala. Sabab amura impasuron niya surga, amin mga tao kaya kaulungan niya. Tandaan niya, bita sin Allah Ta'ala, maon mga tao nagsasambahayang. Pawailul lil musallin. Apinarka naglalablab pa mga sila nagsasambahayang. May tabahayat to yan. Amin tiyatagamahan sila sinapinarka naglalablab sin nagsambahayang na sila. Amin ito yung tandain pagsambahayang nilaway nila nakawain ulong sin Allah Ta'ala. Natumtumon na ito mga umat Islam. Beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun mga tao lang niya piyasod niya halang turus narka, mga tao nagjijihad. Aun mga tao biyan namin piyasod niya halang narka, mga tao nagbabasa sin Quran, nagpapangadji. Aun biyan namin piyasod sin Allah Ta'ala hanarka, mga tao biyan nagsasadak ka, nagjajakat. May tabahayat to mga umat Islam. Insabab way nila nakawa inulong sin Allah Ta'ala aming paghinang nila amal ibadat yato. Hangkan na uno in ibadat hinangon na to mga umat Islam. Subay kita nyo di lumiw deng amin dua aturan syarat. Biutang sin Allah Ta'ala ampan niya tayo maunin ibadat na to. Sabab maupas sadya inlugto na to. Amunin al-ikhlas iban sin al-mutaba'ah. Amunin subay siya magad hakarna sin Allah Ta'ala. Demikian subay siya magad haamuin tiranan bakkas sin Allah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatimpo na to ni ini hadlaw ini mataod nag-iibadat sa
Bang inibadat to siya nakagad hadua ginis aturan yaon, na tanto niya inibadat yaon ibadat maupas siya. Pahuwa mardud, hibalik kanila. Asabiat to mga umat Islam, in kahalgaan, sin pagtipon-tipon hamin karna sin Allah Ta'ala, amuin mangadji, magbasa sin Quran, iban mangadji hakalam niya ini, na pasurun niya kita haulong niya. Allahu Akbar. Pangayon na to pa Allah Ta'ala, amin kataan nyari kamu ini himaharap-harap, iban kataan kamu amin naningog-ningog yaon, kabaybayan sin kamu, atau akan kahula-hulaan sin kamu, bang mayan kita nyo, di na makagawa ding haulong sin Allah Ta'ala ini, sambil mu'i kita nyo pahadarat niya. Supaya in kita nyo maitung ding mga amuin, manusia ipun niya pasurun niya halam sin surga niya. Demikian hikatu, amuin, hidihil sin Allah Ta'ala pa mga amuin sila, nagpapangadji, nagbabasa, iban sin amuin nagtitipon-tipon, kalam sin Allah Ta'ala, amunin, wahafathumul malaika. Amuin, yatabun-tabunan sila sin malaikat. Yuturong-turungan, payung-payungan sila sin malaikat, iban sin mga pakpak nila, iban sin mga pikpik nila. Ampay mga kaingatan nato yung mga malaikat ini mga umat Islam, sila na yung mga malaikat la ya'suna Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sila ini sumulang unuin, pangdakan sin Allah Ta'ala kanila, in hinangon nila sadya unin di akan nila. Naunin hinang nila amin, lugay nila amin, na mayong-mayong pa mga sila amin nanuntutil mo. Amin sila, himaharap-harap, ataw ka na naingog-naingog diyan, haparakala sin pagbasa sin kalam sin Allah Ta'ala, iban sin pagpangadya kalam sin Allah Ta'ala. Unin hinang nila yon, yastaghfir lahum, pangayuan nila kaampunan. Allahu Akbar. Malaggo ini tatanyagan, malaggo ini amin babantugan, pa mga sila amin naghihinang sin kakahinang yaon. Demikian hikaupat mga umat Islam, amunain, wa zakarallahu fi man indah. Hipagbansag kita sin Allah Ta'ala dito haamuin mga malaikat niya. Hipagbansag sin Allah Ta'ala yung mga ipon niya. Amuin, nagtitipon-tipon, hasupaya basahon in kalam sin Allah Ta'ala, hasupaya pangadjian in kalam sin Allah Ta'ala. Hipagbansag kita sin Allah Ta'ala dito mga malaikat niya. Allahu Akbar. So malaggo yato babantugan, hikaw hambuk Muslim, hikaw hambuk mumin. Haamin maitong ka din mga amin makadawhat, makakawasin amin upat ginis din mga paprimyo sin Allah Ta'ala ito. Di ito makasin mga manusia, malingkan amin sumaw sila, lumamod sila mga kakahinang simbya sin mga paghinangon sin amin pagpangadji, iban sin amin pagbasa, paamin kalam sin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bangkaw mabaya, masi-masikaw di amin mutas din mga upat ginis yato. Dumihil ka oras, pa mga amin anak kasawa mo, minsan da kuman 10 minute, 10 minutes, tunga oras ang ka oras, daha, maglingkod-lingkod din mga anak kasawa mo, amin mga jian sin mga amin tub-tub sin kaingatan mo, hipaabot mo kanila, hasupaya masi-masi, amin bay mo yun, maitong siya din mga amin bay, amin piyaparihala sin Allah Ta'ala. Sabi ato mga umat Islam, di nga mga himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haamuin tao, na marihalai haamuin kalam sin Allah Ta'ala ini, long niya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Insarayo-rayo na long niya, dahin kaniyo, amuin nakapangadji siya Quran. Sarta amuin siya pangadjian niya siya Quran yaon, ipaghindoon niya isab. Muna-muna hinduan tabihan namin mga tao, masuk ka to. Hinangon tayong tub-tub sin kagausan ta. Dira kita subon sin Allah Ta'ala, bangunin resulta sin mga hinang ta. Sa ini hasubon sin Allah Ta'ala kato, bangunin hinang ta amin kaingatan ta. Unin hinangon ta amin kaingatan ta. Demikian ng mga tatanyagan, mga sila amuin, himihinang, hamin siya buta ini mga umat Islam. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran ma safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Yan sin Allah Ta'ala. Amin mga yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Amin mga sila mapanday hapagbasa sin Quran niya to, mahinang nila amin lundang panon amin mga rasul sin Allah Ta'ala, dingha mga malaikat. Amin mga rasul sin Allah Ta'ala dingha mga malaikat, mahinang nila tulundang panon. Amin mga malaikat marayaw, sarun marayaw kata ni mga malaikat. Sa amin mga special malaikat, amin ito mahinang sin mga tao amin lundang panon, amin mga sila amin mapanday ha amin pagbasa sin Quran. Damikyan amin mga sila, makananam sinsigpit ang pagbasa nila ha Quran. Nakananam sinsigpit ha amin pagkitaan nila sa amin malabo na yung pangitaan nila. Nakananam sila sinsigpit sa magbukon sila amin mapantuktod ha pagbahasa sin Arab. Natitumbasan sila sin Allah Ta'ala dua tutumbasan. Amunay muna tumbas makawa nila sababin sila namas sa sin Quran. Amunay yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala aqulu alif lam mim harpun bal alifun harpun wala mun bal alifu harpun wala mun harpun wa mimun harpun. Amulan laung niya di kumayan laung nin kanyo alif lam mim yon hang kahuruf tasya. Sumagawa laung nin alif laung ni hang kahuruf, in lam hang kahuruf, in mim laung ni hang kahuruf. Al hasanatu bi asyri amsalha. In tiap-tiap laung ni hambuk karayawan hambuk huruf dito, in tumbas ni hampu. So ha alif lam mim sadya pila na maka katluan. Ning kalima bismillahirrahmanirrahim. Pila na makawa mo rin dun mga umat Islam. Hangkan na tao yato, mahinang sila ding ha mga amin special messengers. Sinallahu Ta'ala ding ha mga malaikat amin sila, mapantuk amin sila mapanday, ha amin pagbasa sin Quran. Damikian, ha amin tao, makananam sinsigpit ha pagbasa niya ha Quran, dua impahala makawa niya. Amo na impahala sin pagbasa niya, iban sin pahala amo in kasigpit ha pagbasa niya to. Sabo ko ni mana niya, intaw kaya sigpitan mataw din pahala niya ding ha amoy mapanday. Mataw din pahala sin amoy mapanday, tandaan niya mahinang niya sa umadya. In mga malaikat amuin sila amoy mga messengers sin Allah Ta'ala malaikat, iban amoy mga special malaikat. Mahinang nila sa umadya ito pagdatong haadlaw mahuli, hasab sin kapanday nila, hapagbasa nila ha Quran. Hasab ito mga umat Islam, mataod pa in kahalgaan sin Quran. Way nato na tiyatakitaki kataan, siabot kataan, in mga kahalgaan sin Quran, beita sin Allah Ta'ala halom sin Quran niya. Damikyan amin beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haamin kahalgaan sin Quran ini. So, kaingatan nato in pagbasa ha Quran ini, dingha mga amin ajallul ibadat. Dingha mga amin dakula sa ibadat. Tandaan niya biana si mga dingog nato kain na dendunhan. Dingha mga amin karayawan sin Quran. So hambuk sa ini dingha mga sarayaw-rayaw ibadat pa Allah Ta'ala. Damikyan na amin sarayaw-rayaw hikasuk mo pa Allah Ta'ala. Nakaingatan nato in ibadat. Hihinangan sin Allah Ta'ala aturan. Hihinangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aturan. Hihinangan siya pangaddatan. Kasabi ato insyaallah, amo ito yung takitakiyon na to, pangaddatan sin amoy pagbasa ha Quran, iban uno naman yung mga hukuman, amoy ha pagbasa mo ha Quran yaon. So amo ito insyaallah, sindi na maubos ha dumini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ha mga waktu na to susungon, lanjalon na to, ataw akan amin sugpatan na to, haamuin, unuin mga pangaddatan, ataw akan aturan, hapagbasa sin Quran. So kumawa kita niyo ha mga amuin tubtub sin kaabutan sin waktu sin kita niyo, ding ha mga amuin pangaddatan sin Quran. Muna-muna, taharriyal ikhlas, inda ta'allumul Quran wa tilawatihi. In muna-muna ding ha mga amuin pangaddatan aturan, hapagbasa sin Quran, subay kaw majaga. Subay mo daran tsekunin pangatayan mo, haamoin pagpangadji mo yaon. Iba na hamoin pagbasa mo yaon. Ha, ka-ikhlas pa Allah Ta'ala. Subay sampurna karna Allah Ta'ala yung paghinang mo yaon. Subay sampurna karna Allah Ta'ala yung paghinang mo yaon. Yan ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Pa'awalu ma yu'maru bihi ay al-qari bil-Quran al-ikhlas fi qiraati. In muna-muna lang niya, Imam Nawawi rahimahullah, in piyang daakan lang niya hataw nagpapangadji ha Quran, hataw nagbabasa ha Quran, haamuin subay niya tsekunin pangatayan niya, amuin adlaw-adlaw, oras-oras,
minutes, segundo supaya niya cekun yung pangatayan niya. Haamuin ka ikhlas niya pa Allah Ta'ala. Supaya siya tumbasan sin Allah Ta'ala. Supaya di maupas amuin paglugtuon niya, pagbasa niya, kalam sin Allah Ta'ala yun. Sabab kaingatan na to, in ibadat, in syarat niya, amuin dua subay sa ikhlas, iban subay sa miyagad, hatiranan bakasin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabanggi mo dua syarat yaun, in pagbasa mo ha Quran, natanto niya matiway sadya, maupas sadya. Wayron ka bakad mo adlaw mahuli. Malingkan kaya kitaan mo biyan, adlaw yatto, amin tahun niya to, bulan niya to, simana niya to, yato kau naglilingkod, yato kau nagpapangadji, sa wayron lon niya, wayron pahalaan niya, sa wayron simudin dua, syarat amin biutang aturan sin Allah Ta'ala, hasupaya tayo maun niya inibadat mo. So amin ito mga umat Islam, kaingatan na to amin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahaba, amin mga manusia, amin muna-muna, amin hasubun sin Allah Ta'ala adlaw mahuli, hambuk ling mga ito, amo na lang niya yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, warajulun ta'allamal ilma, amin hambuk kusuglong niya, amin nangadji siya sin pangadjian, salta amin piyaghindo niya, iwan sin namasa siya sin Quran, piyakita kanya yesubo siya, sambil yamin niya in kakahinang niyaon, salta amuin beta niya yasubo siya sin Allah Ta'ala unin hinang mo mga amuin kaingatan mo ito yan simambong siya ta'allam tul ilma nangadji akulong niya sin ilmu iban sin paghindo kulong niya iban namasa akulong niya Quran hakarna mo so biyaon Allah Ta'ala kaingatan niya bang unin halom sin pangatayan niya yan sin Allah Ta'ala haharap sin katalong niya kadabtak puting mo long niya. Puting mo. Di mana namas sa kalong niya, bukon karna ako. Sa hasupaya kalong niya amuin, mabaktul hasupaya kalong niya amuin masabot-sabot. In ikalong niya amuin, nagpapangadji ikaw atau kan hambuk kau dengan mga tao maingat. Iwan biasa amuin Quran long niya, supaya kau amuin bantugon, marayawin tingog mo, marayawin amuin pagbasa mo. Hasabiat tu yan Allah Ta'ala kaniya, amuin, kawaan nyo intaw yon long niya, hitilakbo nyo, hitilo nyo matupalang mga pinarkadyahan. So amo ito mga umat Islam, in kahargaan sin ka-ikhlas, hapagbasa sin Quran. So alhamdulillah, biya timubtob na in waktu nato, miabot in waktu nato, pangayuan ko kampunan atau kan pangayuan ko kamapan kanyo, labi luba amin kampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangaon din dito din mga pagbasa, iban sin mga himumungan ko amin, way imamo, pangita sin Allah Ta'ala, damikian paningog sin kamo, bangmayan kita niyo amin, ampunon sin Allah Ta'ala, iban dihilan pakita niyo amin, waktu oras amin, tumao din ang malibadat sin kita niyo, iban bangmayan kita niyo amin, halom sin pamarihala sin Allah Ta'ala, damikian bangmayan kita niyo halom sin ulong sin Allah Ta'ala, buhiun na kita ni halom sin ka Islam, iban patayon na kita ni halom sin pagmarat saya kanya, hibalik ko kanyo walikin kasalam-salaman, matun kanyo kataan pa mga kapupuan, iban kataan tampa tamuin na naingog hawak to ini, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.